neka šuma, brdo, u biti puteljak jedan stari tamo kraj moje kuće kad se ide u šumu i to onako mi je totalno nadrealno jer imam osjećaj kao da nikad više u životu neću ići tim putem. I nekako imam osjećaj možda ću i šetati tim puteljkom, pa ko zna. I onda kad se dođe u tu šumu, normalno to nije ta šuma, nego se stvara jedna velika šuma s nekim vinogradima i nekim, znam da su unutra lavovi, tigrovi i vukovi i osjećaj je u strah te. U šumi si nemaš pojma koje je šumi, a lavovi i tigrovi onako da vidiš neke laviće, nekad šetaju, nisi ugrožen, ali kad ih nema onda taj strah te pere. I onda dođeš do nekog kanjona gdje se preljeva more, odjedno more u tom mjestu totalno nepovezano jedno s drugim i nekako to sve završi kad se podigne se vizir, pogled i to je jedan onako, pa kak da kažem, ono ko Grand Canyon, ali u toj domeni dalmatinsko-slavonske šume pune lavova i tigrova. I tu onako nekako stane. Nikad nisam bio u doticaju s tim zvijerima, ko zna, možda jednom budem. Da sam špijunka, da sam novinarka i da sam upravo završila sa svojim tajnim zadatkom. Ne znam koji mi je bio tajni zadatak i čini mi se kao da sam imala taj identitet godinama. Da sam godinama nešto gradila, nastavila se uklopiti kao u nekakvu sredinu, okolinu. I na kraju sam sve te informacije koje sam prikupila sročila u nekakvu kodiranu pjesmu. Znači, to je bio način kroz pjesmu da se do tih informacija ne dođe od strane nekih neprijatelja. Ali ja zapravo ni ne znam koji je. Možda sam bila baš taj neki robot, jer se i pokazalo da kada sam završila sa svojim zadatkom, kada su me pozvali, došla sam u to neku, to je kao velika prostorija, kao veliki kompjuter, oni stari kompjuteri 60-ih, ali dosta moderno, u današnje vrijeme. I samo sam se prikopčala na tu svoju stanicu i prenijela sam sve podatke koje sam prikupila i nekako sam se ugasila i onda sam počela dobila sam novi identitet i opet krećem ispočetka. A to je bio kako u Rijeci gdje ja živim, ima brodogradilište 3. maj, bile su te ogromne dizalice koje su me uvijek podsjećale na dinosauruse. Kako sam ja na vrhu te dizalice i odjednom skočim i padam dugo. I to padanje u biti, to traje i onaj osjećaj ti se javi, onaj u želucu gdje ti se želudac diže i ja kao da se izdužujem i taman prije nego što ću dotaknuti dno, ja poletim u zrak i opet odem na istu dizalicu. I opet skočim i opet padam i u biti taj osjećaj mi je bio grozan, tog padanja. Di ja u biti ne znam da li ću opet poletiti ili ne i opet taman prije nego padnem, opet poletim i opet stanem na tu dizalicu. I opet skočim. I to se ponavljalo. I znači ja sam samo skakao i poletio bi nazad gore i skakao, ali se točno sjećam tog osjećaja u želucu. Točno mi je to kako se ja izdužujem. A dešava se u tom stanu u kojem sam rođen, mislim prvog kojeg se sjećam, gdje me proganja nekakvo biće koje zapravo nije crveno nego zeleno i liči na Mahatma Gandija, samo je sav zelen i ima puno duži nos od normalnih ljudi, malo prema gore ide taj nos ovako. Sad, ni po čemu to biće nije bilo nešto agresivno, sad kad retrospektivno gledam, ali ja sam se strašno toga bojao, ja sam to zvao crveni tata. Iako nije ličilo ni na tatu, niti je bilo crveno nego zeleno. I sjećam se da sam ja nekako stalno uspjevao kao pobjeći, strašno mi je to traumatično bilo, sam kao bježao od tog crvenog tate, koji je uspio bi iza jednog zida kao pobjeći. I sad on ne može do mene jer je zid između nas, međutim taj zid ima neki procijep horizontalni koji izgleda kao
doslovno, ne znam, par centimetara nekakve rupe horizontalne u tom zidu, kroz koji on mene gledao i mi smo se gurali jednom drugom nekim drvcima, to je bio neki debeli zid, drvcima smo sigurali jedan drugom nekakav komad tepiha. Mislim, nekakav komad i tisona nekog malo debljeg nešto i sad to je komadić neki oko trokut ili kvadratić koji smo mi čuškali jedno drugom, meni, onda ja njemu i to kao moja bila nekakva kontrareakcija na tu njegovu prijetnju. Da se vozam u nekom oldtimeru crvene boje, ja mislim da je bio po nekoj šumi sa jednim čikom, sa jednim gospodinom. Tu su dva ogromna žohara su pored kreveta i sad oni mene počinju ispitivati, a ja sam još malo, nisu mi dragi žohari, malo se bojim buba i to. I sad oni mene počinju ispitivati, kaj ti ovo, ko neki stariji dečki iz kvarta, kao tlače me. U nekakvom potkrovlju, obavije nekakvim drvenim konstrukcijama. To je bilo onak dosta malo skučeno, ali opet otvoreno, zbog toga sam ja trčao četverodnu ko majmun, neka životinja, dosta onako bezbrižno po tome. U jednom trenutku sam na toj jednoj uzvisini vidio nekako svjetlo, nekakvu osobu koja onako svijetli nekako. I prišao sam joj i shvatio sam da je to u stvari moja pokojna baka. I baš sam bio jako veseo i došao sam do nje. I ona mi se nasmijala, ja sam je dotaknuo i ona se raspala u 1000 nekakvih fragmenata svjetlosnih, u stvari u 1000 duša koje su počele pjevati zbor, to je bilo zvuk koji ne mogu opisati, harmonija. Ja sam se počeo od ljepote i ljubavi plakati. Jer sam onda lebdjela i vidjela svoje tijelo ispod sebe i uspaničila sam se zato što mi nije bilo jasno šta se događa. Zašto ja gledam dolje sebe, zašto ja letim, ja sam duh, šta je ovo? I ništa, nakon tog nekog osvješćivanja sam samo odletjela kroz prozor i to je to. And it's time for a little bit of jazz. Letenje iznad zgrada, to je bio nekakav motiv koji se ponavljao iznad nekakve arhitekture koja je bila uvijek tak neka austro-ugarska, uvijek možda zato jer dolazim iz takvog nekakvog, skoro ko zagrebačka, ne? A tehnika je bila nekako jako čudno stezanje mišića i to je išlo ko u impulsima, znači nisam mogao odleteti odmah u vis, nego ko malo po malo. Da ide na nekom isto gdje se bude bos. Kao neka prostorija sa tepihom, tako nešto. I idem idem po Ađinoj. Idem po cesti i zapravo me je pitanje u glavi da li da do tamo idem bosa ili da obem cipele. I onda dođem na tu prostoriju, tamo je zapravo gužva, puno je ljudi i tamo mi je prijatelj iz Ramske, to se sjećam. I ja trebam nešto reći, nešto kao skoro na mikrofon i ne mogu, sakrijem se, negdje pobjegnem. I taj prijatelj kaže onda, ne znam, umjesto mene ili tako nešto. I što se još sjećam da su ti ljudi, kako bila gužva, ja sam se kao provlačila kroz noge. Ne znam, su bili veći od mene, ali ja sam tako nekako kao da sam se čučeći provlačila. I onda još jedino što se sjećam drugo je da zapravo onda kasnije, prvo sam otišla, onda sam se vratila, onda sam to nešto rekla što sam trebala reći na mikrofon. Normalna stvarnost, ovo koju mi inače vidimo, samo postoji još i neka paralelna stvarnost koju mi uopće ne vidimo. I u toj paralelnoj stvarnosti su najvažniji ti paketi koji su nekako mutni po bridovima, ne vidi se jasno kao da su to nekakve kocke
nekakve ko poluge zlata nekakve, takve nekakve veličine i oni su samo okolo putovali ti paketi i ti neki ljudi koji su mješavina nekakvih alijena, bogomoljki i homo sapiensa su te pakete hendlali okolo, micali ih od jednog do drugog. Da smo mi na toj istoj plaži, da opet vidim te pakete i opet vidim te ljude, odnosno te mešavine bogomoljki i alijena, kak idu okolo i ti paketi idu okolo i odjedanput oni stavljaju te pakete u neki stroj koji je mješavina onog starog vergla i nekakvog roštilja. I vozimo se, pa prelazimo u Kanu, idemo dalje. To je centar nekog velikog grada i najedanput izgleda to kao da je kulisa jer smo došli na livadu. I odvojim se od skupine i lutam gradom i uđem u neki haustor, tamo je bila neka gospođa, starija, jedno 70 godina, i pričali smo na njemačkom i nije me baš doživljavala. Ja sam im nekakve fore kao par rečenica, kao valjda znam njemački pa možemo neku komunikaciju, ona je bila dosta hladna i u jednom trenutku legla je kraj mene i pretvorila se u svjetlost, samo imala crne oči. Ovo je svjetlost, a vidiš dvije točkice. Have a good night. All you sleepers. See you next time. We will be for you if you are for us tonight. We appreciate. Sleep well. Ali je bilo zanimljivo što se događalo nakon toga. Šta mi je taj feeling tog nekog odvajanja od sebe, baš iznutra me pravo, sljedećih mjesec dana pokušavala sam ljudima prepričati, ali nisam znala uopće kako objasniti jer je taj unutrašnji feeling bio baš jak. Snovi su mi sad malo trenutno u životu dosadni, pa radije se prisjećam. Kad sam bio mali, u biti jako puno sam sanjao i sjećam se jednog sna koji je jako upečatljiv bio. Sanjala sam jedan san nedavno. Znači, ja sam imao taj san. Sanjala sam. Sanjao sam... Pa ima jedan san koji sad nedavno... Ja se kao sanjam da se probudim u svojoj sobi. Moj prvi san kojeg se sjećam. Imam ja puno snova, imam nekakvih koji su mi promijenili život. Imam neke koje trenutno sanjam.